bata mula jadi nabolon nalobi marwa sosia salang sumangut portibi mano bahas yang nahumal yang dolok natipo mula jadi mula nih bang sobata. Kusopa debata martonggo tu banua kijang mardo ngatimus ni hamico salamanang sumangot nabadia di topa debata hopar songonon manisia di topa. Martonggo au di pusuk buhi ingan nasihat marpangi doang urut piau songona kada opung si jolo tubuh godang haponaran jala kopasu-pasu. Sai ditiki martonggo di topi ni tahu toba ditiki parnagok ni mata niari di dadang dagiki langit tahu dolok si marja rucung marianan habonaran anggiat tahana hupangi doto. Dina martonggo au di dolok batu manupa huhilala wasoni debata huaso partai jadi saya anggiat mana huparsita tahu jadi partonggo sude mangido tude
bata. Manusia mangguari de batam hite-hite ugamuna be maragam di doko warna hombar tua porsiani bangso nabe alai sada dotu sana de bata namano pasude nasana adon partonggo sude mangido tude bata. Nalubi maro asosiasa sumangot portibi mano bahasyangan na humal yang dolok na tibo mula jadi mulani bangso bata. Usopa de bata martonggo tu banua ijang mardo ngatimus ni hamico salamanang sumangon nabadia di topat de bata hopar songonon manusia di topat. Martonggo au di pusuk buhit ingan nasihat marpangi doang uru piau
songo naka topung si jolo tubu kodang haponaran jalago pasu-pasu. Hui lala malum sahit ditiki martonggo di topi mita otoba ditiki parnakok di mata niari di dadang dagiki langit tau dolok simar jarucung marianan habonaran anggiat ahana hupangi doto pos. Dina martonggo au di dolok batu manupa hui lala huaso ni debata huaso partai jadi sayang giat mana hupar sita tahu jadi partonggo sude mangido tude manusia manggoari debata marhite hite uga monabe marakam di doko warna hombar tuha porsiani bangso nabe alai sada tudosan na debata nama nampas dina sanado partonggo sude